Так, birinci zakaz Pachin 36 minutada 929'ga. Taşladı Kasari deyip elə 1000. 70 rubl çay taşlap koydu. 61 rubl. Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Tuğanlar, dostlar, amansızlar be. Kudayım buyursa bugün işe çıktık 19. iyul eкен. 19'a. Birinci zakaz taşlağanımda saat 12'nin 54 öttü. Biri oldu. Как всегда men keç çıktım işe. İş tugangın da çıktım. Bireler aytmakçı. Biroq erten men jaman kayfsen jandı bugünçe. Öte gatu jandı. Erten men turdum 7'de. Turup WhatsApp'ta açsam bardı screenshot kılıp taşlap atат zakazlarına. Яндекске кирсем кайфsen өлүп атат. Biroq uyku şirin eken. Adam hiç kaçan zerikpeş gerek. Вообще zerikpeş gerek. Uyku geldi, sırası uxtaş gerek. Мәке, сіз қатты кетіп барасыз, мәке, че там, остановись, бэби. Uxtab turup geç çıktım. Kudayım buyursa bugün 12 saat işteyiz. Түнкү 12'ge чейин. Bugün iş kандай болот, сиздер менен чогуу көрөбүз. Сиздерге жакшы көрүү, мага жакшы смена. Жакшы клиенттер чыксын, жакшы дейле. Кеттик. Линия басып коюн. Ay kim bilet Siz muallim ben student Balkim bir gün aytarsız Seni suyumde Oşol matematika Okutasız ayıma Ak suyumdu sen beleng al baş. Аңғы чолбой заказ şu kaldı 1 saat 20 minut deydi. Коэффициент менен го чиркин. Ал жак менен айдап туруп ана жерден бурулуп кетебиз. Жакшы заказ түштү. Ал жерден красный белый бар экен, суу алып алайын дедим эле. Суу да калдыра коюп атат. Кеттик тугандар. Дальше, да? Да, можете здесь оставить. Пожалуйста. Спасибо, сколько там? 1528. İkinci zakaz taşladım tuğanlar. 1 saat 15 minuta. 1 saat 15 minuta 1528'ge. 1528. Жақсы келдin. Жана заказ. Жаман эмес. Ошол. Анан жаңылык бонус берди. 98 заказ берди эле, аткара аламбы билбейм. 24-нө чейин бериптир. 89 zakaz kaldı. Kızıl tazıl giyinişken Kızlar menen жүрдüm men Kolçap O şentse de en algaçkı Mahabatım oldun sen Baktım sağa baylanganday Aylanamın seni men Tübbelüke bir söz sorayım Makul eşi canım sen na 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 Ağlamama yüreğimden Cangan otup oldun sen O şense de en algaçkı Mahabatım oldun sen Baktım sana baylanganday Haylanamın senin ben Tübbelüke bir söz sorayım Makul eşi canım sen Baktım sana baylanganday Haylanamın senin ben Tübbelüke bir söz sorayım
Karagalaç. 1,5 saat 75 kilometre deydi. Kayağına varat boldu eken bu hem. Çexov çaka eken, Çexov çaka. 1 saat 17 minut. Normalna. Kettik. 8 minutda жететкенбиз. Bu бустер менен болуш керек, бустер экен. Здесь или дальше? Вот прям вот это. Вот эти ворота. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так, Яна, давай, поехали. Подолскийге заказ беріп жатқан. Чехов жаққа келіп қалдым туғандар. Чехов жаққа. Чеховтың поворотынан оңға бұрылып кеттім. 1 saat 17 минутада телефон экраны қарағылаш кірдеген. 2231. Бұл штерге жетмеш. Так, детский менен келдім. Клиент таштап отсам комфорт менен өзілі. Клиентке чейин 6 минут дейчи. Подолскийге заказ берип койду го. Кайра Москва жакачы. Бирок молодец. Жаман эмес да. Так, жанагы детский беле акыркы заказ. 2200 мен 5533 комиссия алыптыр. Тариф детский дейт. Тарифти өчүрүп коебуз. Детский өзү өчүргөн го. Жақсы болды. Өте сонун болды. Кайра заказ мен кетем екен, пустой кетем екен дедим эле. Зыңкыйды бирокчу. Анан тугандар, жакшы таксопарк издегендерге, таксопарк K108, парктын комиссиясы 2%, парта ай сайын розыгрыштар болуп турат. Эч кандай скрытый комиссиясы жок тугандар. Акчаны Яндекстин өзүнөн чечип аласыздар. 3 секунд, 4 секундта картаңыздарга түшөт. Ошол ушул номерлерге жазып биз менен чогуу иштесеңиздер болот тугандар. Кеттик биз. Подолский барабыз, Подолскийден нары домой басып жеребиз. Комфорттуу экен же комфорт плюс бекен. Азыр жеткенде көрөбүз. Карагаттай көзүңдөн ай Жамиле, балдай ширин сөзүңдөн ай Жамиле. Күндө сага келемин ай Жамиле, о сен карабай өтөсүң ай Жамиле. Жамиле, 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 ey Жамиле, 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 ey Жамиле, ey. Какой подъезд? Ну, вон тот дом напротив, торец. Ага, вот здесь стоматология. Удобно здесь? Ага. Пожалуйста. Сейчас я перед машиной пройду только. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Подолскийден келип калдым. Подолскийден абал, Чеховдон Подолскийге келип калдым. Так, завершил койлу. 41 минутага 1090. Арзан берип койду, эмнегедирчи. Арзан берип койду. Так, канча болуп калды ошондо заработок? 4 заказ менен көтөрүлөсүнбү? 4700 дейт. Кач чыгар? Оч чыгар. Комфорт дейт, комфорт. Арзан берип койду го. Saat 5'ten 52 öttü. Мен путевкам saat 6'da бүтөт. 8 мүнөтчүдө отурайын дагы бале болбосун. Анан жаңыны жазып туруп, колдо коюп туруп, анан иштеп алган тайла. Здесь, да? Да. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания.
Колумбусқа келіп қалдым туғандар. Колумбусқа. 37 минутада 877 рубль. Көрінеді, 877. Деп. Извините, можете привезти? Нет. Вообще нету. Рядом магазин есть где-нибудь? Я не Не знаете? знаю. Если пораньше сказали бы, то я искал бы. Сейчас. Сколько там? Так, 1079. Тағы бір заказ таштадым туғандар. Келгеннен кейін 5000 өреткен ғой, қызарты. Ұзлачым жоқ та мен қақтам. Негізін наличка алып жүрбеймін да. Жүрсе жүреді енді 5-600 мыңға чейін, атак 5000-ге кешіріп қойды. Кішіне ертерек айтпай өлең дедім. Мен 79-ға келдім. Мұндан 261 рубль комиссия алып тұр. Так, планерный метро тарапқа келіп қалдық. Линия ғой осы. Анан келіп аты ойландым да. Одай бүрса жақында Қырғызстанға кетем. Bir айға жетпейчи. Анан ал жақта зерейіп қаласын. Ютубқа кіргізген еш нәрсе жоқ. Ошоға мен ойланатам. Силерден совет. Мүмкін болса комментарий жазып қойсаңыздар. Биринчи күндөн баштап понедельниктен воскресеньеге чейин видео тартайын. 7 күн. 7 күн қатар тартамын. Bir уақытта шыққан әрекет қылам. Эртең мен 6-тан кечке 6-7-ге чейин 12-13 саат кылып. Күнүнө 7 күн тартамын, бирок киргизбейм. Себеп мен физически жетишпей калман, монтаждаган өзүн эле кеминде 2 саат, 3 саат, 4 саат убакыт кетет. Ошого мен Кыргызстанга барам. Кыргызстанга барып, күнүгө киргизген аракет кылам, бирок күнүгө киргизиш деле кыйын. Ар 2 күн сайын ошол биринчи күндө киргизем, анан экинчи күн, анан 3, 4, 5, 6, 7. Бардыгыны бөлүп, бар 7 күндө бир күнгө эмес. Күнүгө сааттан кечке тартып иш кандай болот? Сааттан кечке иштесе. Экинчи күнүчү. Ошондой кылып тартсамбы деп ойлондум. Кандай дейсиздер? Аны мен ошо Кыргызстанда жүргөндө bir айча жүрөм Кыргызстандачы. Bir айга жетпей. Ошондо монтаждап секин киргизе берейин. Кандай дейсиздер? Давай болот, тарт. Ошол жакта жүрүп киргизесин монтаждап десеңер мен тартайын. Эми ошого жакын августтун 10-дору болсо, августтун 1-нен 7-сине чейин 7 күн. Понедельниктен баштап воскресеньеге чейин. Кандай дейсиздер? Мүмкүн болсо жазып коюңуздар, 10-15 адам жазса жок дегенде тартайын. Силерден бир советтешейин дедим. Ошондой тугандар, саат 9-дан 25 өтүп калды. Заработок 6275 дейт. Аз, а? 9 саатта аз. Ачык аз. Себеп мен келип Подолскийде көп туруп калдым 1 саат. Заказ бере дем жетейинсең айтмена алып коет. Өтө сонун заказдар түшүп атты. 1 саатта ал жакта келдиреп эле жүрүп калдым. Пражскийге келдим. Пражскийден да келдиреп эле жүрдүм. Ошентип убакыт өтүп кетип калды. Буйруганы. Насыбы? Мүмкүн азыр жакшы заказ чыгып калар. Жандырып койгом. Турат анында. Проводник каяка берип атат? Эч жака барбайм мен. Пробка жок дейт. 1 балл пробка. Ошол тугандар. Каттик. Достор, эми азыр гитара менен дагы сонурлар чертип берет. Эгерде каналга каттала элек болсоңуздар, катталып коюңуздар, сөзсүз түрдө. Биз үчүн абдан маанилүү, сиз үчүн оңой эле. Подписаться, коңгуроо, лайк. Мурат Данияров. Аттың ошол кездерим, алдарыңды неге сезбедим? Жанга батып жүрөк ыйлатып, жан орутуп таштап кеткениң. Жарокерим менин жалжалым, сүйбөс болсоң неге алдадың?
Estey berip ömür ötkönçe Kökürökten getmez armanım de koy. Açık aytsam sen getkende karabay Azaptardan işte bugün tarabay Ayıkpagan dartqa saldın kan teyin Abalımdı suraganga jarabay de koy. Meyli sura bağın abalım Men algaçkı suyum menen kalamım Estey jürsün gülsün uşkan uçurlar Estey jürsün gülüp durgan jamalın Yuhu dep dur. Бүгүнкү күндүн эң арзан заказы жана короткий заказы. 7 минут oldu почти. 224 кө. 8 заказ. Көтөрүлүп кой, кошулуп кой жигар. 6400 болуп кой. 6439 дейт. Силердин ушундай тааныш досторуңар барбы? Акаларыңар. Чай чели. Иш башталып атат. 9-дан 40 өттү. Иш болуп атат. Кел. Жок дей албайсың. 5 бармакты байта турган болду, ошолор жазып көрсөтөм барып туруп. Чай чели дейт барып, чай чолайлы. Анан да ачык 1-2 саат иштеген аракет кылабыз. Мына экөө да. Чай чели деп элесиңер. Мен иштейсиңерби? Эрте мен эрте чыгат да 5 адам деген. Кечте чыга албай. О, эрте чыккан адам кичине эрте жатыш керек. Она тиди. Ой. Берке экөөң. Бир иштегилечи. Жүрө бересиңер. Atır 10.000 euro koydu. Sen эле чыгасың эрте. Ушундай экен дейт туугандар. Чай пай чейин дейсин. Тез эле убакыт өтүп кетет. Саат 12ден 6 минут өтүп калды. Мен келгеним качан? Эми 1-2 саат иштеп койлу, жок дегенде 1 саат 1-2 заказ алайынчы. 6439 бойдан. Кичине иштеп коюш керек эми. Так, Химки жактабыз, Химки жакта. Шеремет кайнап атат го. Менде пропуск да жок да, бир күндүзү Шереметке заказ түшпөдү. Пропуск алып коюш керек эле. Центрге түшөйүнсөң эч нерсе жок. Аз да. Не кылсак экен? 1-2 заказ көрөйүн. Нормально болсо иштейбиз, болсо кетебиз. Барына шүгүр деп коюп туугандар. Не ойноп атат? Не ойноп атасың? Бензин куюп алайын, анан кеттик. Давай. Чери. Что? У вас карта стоит? Все. Спасибо большое. Сюда, пожалуйста. 500 рубль чай беріп қойды. 500 рубль. Базар жоқ. Бірінші жолы. Елестетіп келеді. 15 минутада келдім. 713 ға. Но маға еще 500 рубль чай беріп атады. Birinci жолы комфортта 500 рубль чай. Saat 12'den 40'a ötті. İşte yere takşayım. Молодец. У вас карта стоит десем, да, чорат 500 рубль берет қой. Базар жоқ. Чайдың ақшасы шығып қалды. Қанша дейт, қанша дейт, неге келдім, неге алдым? 20 минутаға
597. Мына общем ана минус жері бар екен. Айдап кетіп жатқанда Bluetooth уланбайды екен. Қачан парковкаға салғанда анан уланады екен. Да бұл қычаш Bluetooth дейді. Жөн кете бербейді 20 минуттық жерге. Сары. Савеловский тарапқа келіп қалдық. Савеловский 2 заказмен 933 дейді. Болот, неге мұнша ішті отасың? Мұнда іштемейтін оңады отасыңар ба? Іштеш керек болып қалады екен да. Жана барба қойсам деле болады эле, чай ичкенчи. Барыш керек болды. Чакырган жерден калба, чакырбаган жерге барба дейт го. Ошондой эле. Уақыт кетип калды, көп уақыт. 1.28 менен берип атат. Долгий заказ берчи жигер, каяка барат экен а? Кийинки заказ канча кайсетмен түшсө нормально болот. Островитянова дейт. Нормальный заказ келине ушинтип албай коем да, кычаш мен дагы. Saat 1:30 болду, 3-кө чейин иштейли. 2:30-га чейин. Анан дагы айтып коеюнчу, кечеде номерим ката жазып алыпмын, комментарийден өтө көп жазды. Документ боюнча трудовой договор керек болсо туугандар жаза бересиздер. Могу ай бүткүчөктү 2300дөн жасап берем. Кудай буйруса. Акция. Госуслуга ача албай аткан болсоңор, подтверждение кылып беребиз. Кисарт, госуслуга, трудовой договор, регистрация узартканы, больницага страховой полис алам десеңер да ошо трудовой договор менен барып ала бересиздер, смело, без проблем, базада болот. Ал жагына гарантия. Ушул өзүмө WhatsApp номерге жазып алсаңыздар болот. Зона кылбай толка жазыңыздар, мен клиентмен болуп калам, ар кандай болуп калам. Ошол тургандар. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Анан 80% подписка таштабай көрөт экен. Жалко эмес, ход бирден подписка таштап коелучу, 10 миңге жетип алайлы. Жөн эле подписка бесплатный болот. Поддержка алып коюңуздар, а? От души рахмат. Короче, мына жерден батпайм да менчи. Явно батпайм да. Айда дейт де. Адам нервин качайтат, Өзү арзан келди. Кухняда иштейт экен, машинанын ичи кухня сасып кетти го. 26 минутада елестетіп қоғалы әмі, 676-ға. Коэффициент менен. Өте арзан бері қойды. Шеремет қайнап атылы өшіп қалып тұрғы. Енді пропуск да жоқ. Ептеп бір шереметке паджалан басып болып болса да келіп тұрып, пропуск алып қойыш керек. Короче, иш начарлап атат. Секи мен үйге тая берішім керек. Яқа жигар берсең бердің. Центр жақач. Шындай басып қойырайын. Бербесең пустой кетем ама. Абылды аралач. Короче, алмаштырыш керек. Мынаны колхоз қылып эле тигип койгон экен. Мына аралы. Мынанын ичине киргиз керек де. Койгон адамдагы майлам. Бактылуу болсун. Алмаштырабыз бир ар жумада. Бонус бүтүрөлү биринчи. Бонус қанша қалды? Бонус 80 заказ қалыптыр. Бүтірөз бі? 80 заказ 20 5 күн уақытта 80 заказ. Құдай бірсе бүтіреме. Оның үшін егін береді. Маға чын бі? Ошентіп иш бүтіп үйге келіп қалдым туғандар. Саат қанша oldu? Saatты көрсетіп қой жігер. 2'den 39 öttü. Үйге келе бердім. Қарадым. Жата оқшашпайды. Айда бердім. Бүгін қанша пробег жүріп қойдым. Так. Расход средний 8,4 екен. 8,5. 357 километр жүріп қойыпмын. Қаш жігер? 357 километр. Машина ровно 11 saat 52 минута. 12 saat да. 12 saat мен бірде шықтым біле. Бак полный елі. Жарымнан кішіне азайып қалыптыр. Так, ошондой туғандар. Опшы қанша іштедім. Құлтанып қалды. 12-ге чейін. Так, Яндекске кірейлі. KG08, KG08. Паркқа қошауыз туғандар. Паркқа қошауыз. 12-ге чейін 6440. 12'den кейін 1444.
7884 eкен. Qancha saat işledim? Көп эле işledim бирок. Экономдой эле иштеп коюпмунбу? Башына жакшы болот, аягында болбой калды. Жүрүп калдым. Бирде болот, бирде болбойт. Так ушунусуна деле Кудайга шүгүр. Шүгүр деш керек. 500 рубль чай берди, ошондо 8000ден ашыгыраак иштептим да. Ашып барса 1,5 миңдик бензин кетти. 1,5 кетти. Ашып барса эмес нормально эле. Ошол машинага күнүнө 3,5 миңден чыгарамын. Күнүнө 3,5 миң. 1,5 расход бензинге 5 миң. Ошондо мага 3 миң калып атат. 5 миң күнүнө таза иштеш керек да. Ошондой. Азыр үйгө келели, үйдөн да тартам Кудай буйрса. Şu men жашаган жерде жакшы да. Парковка постоянно болот. Любое время келейин. Мисалы, мына жерге койсо да болот. Мына жак бош. Жерде 2 машина атат. Нарагында 1 машина атат. Жакшы. Мусорду таштайбыз. Мында таштайбыз. Парковка издеп отурбайсың да. Красавчик. Красотка уже. Мына ушундай туугандар. Кудай буйруса бүгүн иштедик. Күндө ошо акыбал. Саат 2ден 51 мүнөт өттү. Ноутбукта отурган кичине иштерим бар. Аны кылыш керек. Монтаж кылам. 2ден 51 өткөн болсо жок дегенде 3 саат монтаж кылсам 6. Болот, неге эрте чыкпайсың деген себебин айтайын дедим. Мен уктагыча 4-5 болот. Мен эрте уктаганым ошол 2-3. Ошон үчүн жумушка, ишке кеч чыгамын да. Ошол туугандар. Кийинки жолдордон жолукканча аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Кудай буйрса муну видеону эртең абеттен кийин киргизем. Даяр болуп калат, Кудай буйруса. Абеттен көрүңүздөр. Каналга каттап элек болсоңуздар каттап, бирден лайк, бирден комментарий жазып коюңуздар. Ассаламу алейкум. Кылдаттаймын зайым мурунан көрүп калсам сени көчөдөн карап калам сага суктан Тиктеп калам сага суктан шыбыраймын сага булган келчи гүлүм мага келчи гүлүм мага келчи гүлүм мага gelçi sen anam gelçi gülüm ağa gelçi gülüm ağa gelçi gülüm ağa gelçi sen anam yuhu dep dur tak жылдыз кетти аралашсаң башка кыздарга sen sulusun dayım sen anana көрүп калсам сени көчөдөн карап калам сага суктан Тиктеп калам сага суктан Бали, молодец, сен ырчы болушуң керек экен. Молодец, голосуң бар экен, ырдайсыңбы? Бол, эртең ырчы болуп кетпейм мен дагы. Ай, келчи гүлүм мага, келчи гүлүм мага, келчи гүлүм мага, келчи сен анам. Gelçi gülüm ağa, gelçi gülüm ağa, gelçi gülüm ağa, gelçi sen